Wairevia mwancho murigara wa Getembe TV ritukeriga ria Jumamosi chinsani komi chabono margova ikaranso iketo nyarego komanya ali abereka okorekana kura ase chinsemo kubwa mono narali agenderete ime yorogongo rwagusi irieta riane Matilda Ovaigwa na Boigo Veni Nyavuke kura sensemo yebimanyererio sangana into chinsemo cha Facebook na Boigo YouTube nane kirongo chaka umubunge umukuru onote Mugirango me county ya Nyamira Muske Joseph Okiangoi nigo esokirie na gukwanira oburai bwe bunge yo ase atebire buna nigo bwabeire ubube ase amatuka wangoiga nigo atebire amagendero buna bono bobagi bwechibesa cheche basari che bunge yo nigo bwabeire boko ikiranirwa asenchira etali endunge kawukona kurase kenyoro kyorwaki ime ye wodi ya Bukera ebunge yo nigo atebire county ya Nyamira Boigo nigo egendete gutera mechando eyo nonye nababunge bataresonania koyekeye nabono kiango yoyo no watire nabono nanga yara ikaransi injo monto mongaini nonde bosibwa inu gamuroje na no monto ndabwatyo bongo ndarengereri oseko moira bunge na inchongire bunge otebe na banta batiga bakwane ngete ngo kwana chinsa ibere jingi mabake kangara kebuguna wakode chiza chiao ona era otebire na rikoleria noti Mugirango neria jeteri gasareka na nakinta igokwanira bunge ikondo ndio ria sarikire no bwaba nari nakuru omuchumba orororo oruete iga okorukwarama omwana oitoko rugabo nyarorande ero korwa siringeri busina mbiri asikiro omwana eke wango kia CDF kebwente goenda ase chibasari nkoru seri korwa 35% emerongo 35% ase 100 mpaka emerongo 4 eki chibese kino abana chiri bwe emerongo 2 igora aya bana ange chiri bwe 3 nero regalia nere okorukuna advisor ya CDF committee ona gocha totebi na bese ngiri gutumika buye tago turamera tari kende na abanyakoni baimuka bonsi pe banyakoni bwate kikwera busaba bakaimuka bonsi bakagendo kiangoye bakamotebi nga papa tuachande kile nchuto bekro mochoko ngotebanga omweshimiwa Joseph Kiango Yombasa na atakeira sikwe chusi ntugwete mweshimiwa Nyamoko gakomoroka muna abwene tekogenda ari musiamu achikorigererwa omusiamu oyo itukoria 2027 etogoteba ntubune bichana korwa chachima ate inga Joseph Kiangoi asikwe na ambaye berekera asikirwe Joseph Kiangoi oyo ekerori itukeria 2027 ekerago chigwapishwa emusiamu erosi wenene chwasi Nyamokare etwe achakorre musiamu oyo Otigana nayo igari nene yetrela nigo yasiria oboroso na kuneria asenyasi yekerisia gya kegati yotoka chinsemo chia kegati bunge ya Nyaribari chache county ya Kisii emambi ya rero korengana na kirori nigo bate obuna igari yo yarenge kurwa chinsemo chia keroka gosoa asemo cyo busongo nigo yanyara gusiria oboroso na gutuma chiposti chestima mbarabare nepara na boigo engana iyo yanyare kubaletera obuoba ayiga agokorekana matuka make magiga yechinsemecho nande kwenekia umubasukano omutindi oyoirira abantu wetani batano gusiria amagimabo rero mambi kire mambi botambe umufato itoga amenya tenchera rogoroga ingojaro tokorie misa kera rituke mambi morning mass bone kera akorire misa twamenya koigwe ekento kiabwa ngapa gochikosoka twanyone turereri yagure gari nainde nando je turera nero yaita abantu gaiga nande turere yo rituko yaita abantu nande bono gwikibere nchirera igorna ritwana tia abantu batano monsari ekanisa school yake gati omosubati oyo omana abamura abasacha batano bonsi yo batigete chintakana ani gakirero ngobeka tori chipambu chirocho gekore serikali yangi korwongwae gocha bacha bangainereri bagenda basukiri chitamu chiabo
Iko toko saba barai baito batike konyo komnyoka wojenga kikero twanyorera bokonge twakura na bamnyoka bagore chisanduki tiga baiche bonaiga batokonye kitore moyo batobekere chipambu gaiga na liera nyarekane pale yeito mune twara baire gaiga yaitira abantu baita bange bakwererensa okoba yegente gesinie chipambu. Mugavana wa kaunti ya Kisii Muske Paul Simbarati nigo agenderete gusingira buna tabwati omuchando ne bwensi bochose umwaziri umukoro uyole neganga yo kurige kirogo kyoburayi bwensi Muske Dr. Fred Matiang'i na bwigo mugavana nigatebire bunanonye Dr. Fred Matiang'i sokirie na agendete kurigia ekirogo ekyo nigo bono egati yaburayi kurase orugongo rwagusi bono obatarikirania amagendero guse batari gukora emirimo kurinde bagenderete kwebisa nse yeri yaburi riaye Fred Matiang'i nichinga kecho nigo atebire buna ere na chikwenekia okorire emirimo no murayi wense Muske William Ruto lekere word ngote binda abantu baito inki tokora abantu bali bamuire mbali kutoka matanga mbali ko Chinyangi mbali ko Chamuchangonde lakini baigule na Matiang'i osoke baadise nga Matiang'i bakubwatirire goti ngoba denga tigana pilas modo tebinki kwato koreire osomane moda tatotikenga ki mwana itochire batarire Matiang'i project ni yane muboli Matiang'i ni nche na musuguma nkamdenga tikakunya kolera America my brother onye ko bwatu injuga okubwatu litukelimo mambya kwa berero injuko bangere kerogo cha Kisii agacha nkamubangera nkamubeke stadium dale ngombu kanywa abantu badenga twabeke ibago bya murwani ngakie project yanenda murwani gake bantu aminto engoteba inche ne gavana ya Kisii inche ne deputy party leader ya ODM na ndikinde deputy party leader ne county government gokora tulegas ne serikali ene ya William Samuel Ruto na boli chiko liko tete esibono tutaraika 2027 na to kolegas ne serikali Mheshimiwa Zaire naye byeko tandwania aye tondwane tino wanekera oli mwali ngira abantu bali babo gashegwa mumatenga kiba mnyogete tawnia aye ukaba true to your promise mwaigunga kiho no muindi tamba woli njena abo mujumbe Nairobi ekana abo mujumbe Nairobi myaka 10 abagusiba alenge chiribu 10 nenye chyoka aba ikoyo balenge 34,000 abaruya 38 aba ikoyo 25 talima kusiba ngakirete kura Zaire kolera abantu baito ega Mubunge webunge ya Nyaribari Chache Muske Zaire Ejanda nigo anyari gukwanira emirobelyo abwate gucyase abamenye abo anene muno wetira ase okwagachwa wechipara korengana nere nigo atebire serikali yenene bono nkobekere chilami chipara chitane tichi kilomita 50 engana atebire irachigo konya obosombi ase ebungeyo yani kali ko yakwana chinsemo chake gati ase ebungeyo ase ebirero. Na pia nilikuwa nimetangaza watoto wote Nyaribari Chache, mtu yoyote asifukuze mtoto yoyote kama hajavaa viatu ama hajavaa soksi aende shule. Kama mwalimu kuna maneno nitumie message uniambie kuna watoto hapa, lakini mtoto yoyote asikae nje ya shule. Tumekubaliana? Ya pili, mimi nataka niwaeleze namna hii. Rais anakuja kuzindua barabara ya lami wiki ijayo, na tumekubaliana hii barabara ya Kegati, hiyo barabara ya Kegati Kayati ya kuelekea mpaka Nyosia, hiyo barabara yote tumekubaliana kutoka wiki ijayo tutaanza kuweka lami. Na mimi nimekuja hapa leo ninaongea mambo ya lami
kwa sababu tumeiwekea pesa ya kuhakikisha Nyaribari Chache tunaweka lami kilomita 50, na hiyo ni ahadi ambaye nimepewa siku ya leo, na kama kuna lami basi msinipatie kura 2027. Tunaelewana? Tayari contractor ameshaingia barabara kutoka Kegati kuelekea Nyanko, kuelekea mpaka Nyakuta, kuelekea Rianyamwamu, kuelekea mpaka Nyakwana, Nyabisapo. Hiyo barabara yote tumeweka lami. Tunaelewana? Tena tumekubaliana hiyo barabara ya kuanzia Birongo kuelekea Chirichiro, Irondi mpaka Nyanturago, barabara yote inawekwa lami. Kwa hivyo wacha hii mwaka ni mwaka wa kufanya maendeleo. Museneta wa kaunti ya Nyamira Musike Okongo Mugeni nigo agikeire chinkwana chomurae bwense Musike William Ruto ekyo kyalengete abarai ao bali asense yo kwamereria serikali anene muno ochase Dr. Fred Matiang'i kaokwana kora chinsemo cha Kirumbe yo kutoka ime ye bunge ya North Mugirango Mugeni nigo amochire umurai bwense aseagota muna taraikirania amagendero asechi sector ao naboigo anyaragokeya chinkwana chintindi korwa ase Sio maneno ya chuki. Na sisi tunakasirika sana kusikia kwamba rais wa taifa Mheshimiwa William Ruto badala ya kutuambia vile maneno ya SHA itakuja kufanya kazi yake ni kutukana ndugu yetu Dr. Fred Okengo Matiang'i. Mimi nataka niwaulize vile mko hapa leo. Mnapenda Dr. Fred Matiang'i vile hako namna hii? Mimi najua kuangalia vichwa ya watu. Mimi sijawahi zungumza kichwa ya Ruto vile yuko. Nikizungumza wanazungumza ile kazi hajafanyia wananchi. Kama hapa Nyamira wewe Mheshimiwa Rais kama unakuja hapa zungumza kwa nini Mkisii anapata bona shilingi 12. Sio kuja kutuambia tunatusi Matiang'i hapa. Mimi nakwambia hata ukimutusi tunasema 2027 ni 1. Hata ukitusi mara 10 ni 1. Yes, mimi nazungumza kama senator wa Nyamira na mimi niko na wananchi wangu wako nyuma yangu. Hata ukitusi utatutisha. Tutasimama nyuma ya Dr. Fred Okengo. Yes. Na mimi nimefurahi vile father amesema. Mkienda mkutano ya Mheshimiwa William Ruto, ukiambiwa inua mkono ya kushoto. Toi mugio kolio. Ayo koi mugio ko beka ko madai bye bye. Okolio koi mugio dawa 1. Oko kwa mataibai amuntoremo Mwanje murigire otigana nayo museneta wa kaunti ya Siaya Musike Oburu Odinga nigobono anyare gukwanira ogusanga enyancha ya Victoria eyobona atebire abarubi na boigo abamenye bense ya Kenya namuno kurachi kaunti buneri ya Kisumu nigo bauchibanya orobokongu chingaki bagendete nemirobiri yabo ya kirarituko anamuno okuruba chinsu asenyancha eyo ya Victoria kakumubolia omorai bense ya Uganda Musike Yoweri Museveni anyare kone kibuna obulendi bwanyalire gutingiwa asichinsemo echo elio abakenya na boigo abaganda bali baokora oboncholeria baokora obosombi na boigo oburubi banyale gutwara omulembe na boigo obotwereru elio kogendereria amagimabo. Without proper infrastructure, Your Excellencies, it is impossible to connect our 3 countries. These 3 countries of Uganda, Kenya and Tanzania. They were supposed to be one country. It is just because of colonial divisions that they became separate countries. If you look at Kenya and Uganda, Samias are on both sides. The Tesos are on both sides. We go to Uganda, the Maasais and Abdu Wadigos down there are all in both sides of the countries. They are supposed to be one country. And Your Excellency, Museveni, President Museveni, I appeal to you, please make this lake of ours, Lake Victoria, a common user facility so that you can manage the security of the lake jointly with us. We don't want harassment from our side and from your side. President Museveni, I plead with you and President Ruto, please make this a common user facility
how it used to be when our forefathers were managing it without any conflict in the lake at all. I don't want to speak much more than that, but I think this infrastructure is going to open development in East Africa. It is also a show that Kisumu now is looked at from a different mirror. The mirror with which Kisumu is looked at is now different, and we are going to continue together in Kenya. Honorable President Museveni, we are working together in a broad-based arrangement with President Ruto in order to bring the country together, to bring this unity in the country so that we can continue to develop. Nase obwagachi bwereri hekorwa chinsemo cha Naivasha me county ya Nakuru yetase county eri ya Kisumu na boigo yagenda ase orubebe chinsemo cha Malaba nigo omurai wense ya Kenya Moske William Ruto na boigo omurai wense ya Uganda Moske Yoweri Kaguta Museveni banyara kumirana na wikirana ase county ya Kisumu ase omoyega bokoigora ukwagachwa kwereria yo chinga kicho nigo banyara gusanga ebirengerero byabo na boigo kobora buna nigo obosombi wetera asereri gose kigali cyo mulero burache korobya nonye no bonchoreria mensi ya Kenya na boigo enseri ya Uganda ana zaidi kwako wewe kuunganisha sasa kutoka pale Malaba iende Kampala mpaka Kasese is to truly unlock the potential of this great transport corridor. Na tunasema asante sana. Na tunataka tushirikiane ndio tuende mbele pamoja. Ndio taifa letu la Kenya tukiungana na ndugu zetu wa Tanzania na Uganda tuweze kusababisha transformation ya uchumi zetu. Tupate nafasi ya kupanua uchumi, kupanua nafasi za ajira, kutengeneza mali, tupunguze umaskini na tuhakikisha kwamba tuna utajiri wa kutosha katika taifa zetu tatu na bara letu la Afrika. Habari watu wa Kisumu. Habari. We are here to break the ground for the railway from Kisumu to Malaba, the SGR, the modern railway. The railway is part of the rationalization. Hilo jambo la Kiingereza rationalization linamaanisha kuweka vitu barabara zaidi. This railway is part of the rationalization of our transport system. So heavy cargo kwenda kwa gari moshi, mafuta kwenda kwa pipeline. Mwancho muligirea senseme yo no to kolire kionga chinsa ikomi chabona marogoba kolinde generera koligereria Getembe TV na boigo ayo naenda mwange enyora senchera engekirano chinsa ibere na boigo chinsa inye chiarero obutuko korwa save manyererio una butambe nere vene nyaboke korwa se studio ya kabire nere Elvis Manyara Elitariane Matilda obaigwa gendera gutwara obuligererio bya na boigo gendera gusanga na Getembe TV chinga kichonsi.
Enyagitari ya HK International Medical Center nige gotoka imyomo cyobosongo nigo yakira sengenje yao nabo igo nige bwate abanyagitari babwato bomanyi bwaigoro kegima abo bakora merimo yabo keboikeranu inche no manyagitari iri nikemma obanyi korwa senyagitari ya HK International Medical Center irega igo muchito bosongo boigo